no tigo na nikio kwira gati na KAGURE digatiga gukwira because it is the truth niwe no nani na ndaini yake nganyira kege kwira tondu weri we akobire yani no ngorora gogwe ngona nima gutire handu ngai atiyeti hakuna agikubite akiri gundu ikaba kwari horo wa ndio biu wikuruko no igua so then goreni KAGURE hari uri tamya gutire ukigo hata gwikara hiyo space hakuna mwingine anaweza kutosha. I love you. No, halika urudia shii. Ndio to the trip. One of those days. Wapi? Ukwenda. Kwanza tuende Mombasa kisha turudi Zanzibar. Wisha kama Zanzibar wacha na Mombasa. Ndio Mombasa nao tudio any time. Ikazidi Zanzibar kwanza leo. Kule hapa haya kama unaona. Tukale for maybe ikimea hivi. Vikuja 4 days. Fine. Now what are you doing? Look at one of them. Whatever you want, whatever you need, I'll be there for you. Yeah. Go over it. No. Can you get it? Love you too. Sasa. Okay. Bye. See, love you. Sawa. Wow. Yes. Oh. Inside. Hello. Look like that. Kohana. Udina uru. Andi kauru. Andira kauru. Ngugeterire abo kuni ndwa mondo 1 Yes, kwera thina. Agudina thina. Ni togo ndrakenda ndeke munyukire uko muno. Nduke abo butie kathate ko nyambe nyumire Mombasa. Ngeji vinjari ukeniyo. Kathate. What do you mean? See 30,000. 30,000. Unipe tu yani tayo sana yani ube 30,000. Negui na but 30,000 what si yake si ginya kavake nyambe thika vacation yugo mzae igai oh no to no thia gaje I mean why go gitura utakire wetia besha taicho karenda gwethi gwe kati umuthi ni ndrenda ne biashara ndwe kira mundu ndakio na ngogo go mundu 1 na wera kende taicho tuli kati noti horo giri taicho guthi ona nitagithia na giri thate ndukira kitu kio ni mami basi okay ndukira kio ni mami drona ndukira kio ni mami mami we tabia uka ya nikiki atiriki giki eka video gä kenia mami egåkona guo egåcanjamå å guo egå kugira nginya ngemi thate kana ndämuonie wendete mzai aigatä rä atirä waigua aretiga aca å gå coka kabute mzai nä kä reka what are you trying to do si hapa nje na mzai aba ugonja ona ukiria å guo nä wewe uri må ndå rå me nä sawa ndärareka nä kwatä mzai gutie kathate nyambe nyumire å guo yani kumbinga mithogo yani keniyo yani unaona ke your first born son no ramia ndithogu zawa na nikiureka twagete mzai kathate tu okay kuna 25 basi 25 no udreje itara understand really ti besha problem no let her understand really how can you do this to your dad they imagine that daddy uko ni mamia ko wetuka wa usually ubo wote ingina mbara
na niyo mami o ndingi ndigwe na niyo mami akoragwo abiana ona enda dia buku bara na shule Tethikiriria kuri maundu mamwe ndingĩenda kũhe mami wo stress no igo na ti wega no igo and because of that no nawe umenye guthuraite ngionaga ndu asa umenye no na wabutika thate kaugo mzae kaga to defy kaugo tiga ni kugwetera zip ndahebishe abe kiati abe nyanange mzae nyananga hona nikeniyo yani nyananga hona nikeniyo eni jigati dole kanganio go nyinyi ne kugoikia thimu-ine ai tugongia giko ici na we ni kuonania nginya na mami gundu mwendete ndikimwete nikigo ndimwe ai kono uthi kumuonia mbica te ugure cia ndikimwonia no rugira terms and conditions ya kwa dadie what are you smiling furthermore you are not supposed ula smile niki dikitu yake no ni serious issue how can you do this it's not okay ruwe mzae katiriri kathate ma na ndukomie ngoro wewe umenye mzae wako umenye ngoro rankite ungijetio na korwo ni 50 digi kunekera dukie 50 no ginya uthi to that extent dukie 50 ni kazi ni madonna umenye mathengi kona ni ugue reu kamzae kiria no umenye ita kwatia waigwa that is blackmail no ti blackmail na ni urumu todo ndirona na mwana ake blackmail muciari ti blackmail mzae furthermore mzae reu nine gudura ngwithagia nginya tengi ndungimbe nginya matano ndungimbe reu kondu kikejimbe na thayo thisi ndakiona kanya kuria ri tikaba ndikabuthire atha hizi mzae rekire kinya mbeji kati mami kinya mbeji ni mathi nima kimathi one jindo na mundu ta ni reu mzae menye gutongie marikaniwe ni onya nange ni nyumire abe uthie mami mami we tabe okay toka heria nyamu we ni ku Kautarona baba ni akinyire mami shwari. Na kinyire. Hello my dear. Musawe mwega. Ni ndi mwega na kwiro tika kujitaga mutheni uyu injuiritwa. Riu na ndiri urenda ngwite ate. Ithi ndujuwi. Ni ngwire ngagwita riu ringi twitanaga. Ni ate no kinyire. Ko kinyire orega gutonya nyumba ukagwikaraba. Tugutere tanga batathuri. Ona go muthuri. No reigwe nowadays. I'm learning from the best. Yes, from my dad. Ni wega. Kimwana kile hari. Agai. No ngirerete ona. Like mother like son. Like mother? Tere kifather? Kagwathi ate? Ndokio niwe ugigwa go iyo ni itago compliment. Okay, ni compliment. Others mamire. Niyo no bata kujaga thiko kindu inyogu ithano. Mzaini uga ni akundugamirira. Kuthika vacation ka Mombasa. Ruo ni gweteteria ajikirie mbeca icio. Ona tedi go kiajikiria thaisi kuni ketha ninje kiati. Ni sawa. Ate sawa. Ate kothi tako. Ndero kinya Mombasa thiko 2-3. Ngake tugire maina masubitana kiari yangi. Atio njigwa agwene kyo gakurunga maira to besa. Tukina deal nake. Hadina thina, it's okay. Tukina deal nake. Furthermore alikuwa ni promise. Send your statement here like father like son. Okay, ni sawa. Ndagware. Ni like father like son. Mundu mugima. Na katona na kedage kanini ha gari ne. I'm coming. Ndangerungamirira. Amwene. Do you know ginyaga eithe. Gado yo. Ndikuri tu tomza impori ile yani keni unaona ni rekini mzai turekane ana gutongia kaneni ya maguo kangaruga igacayo yoka tiga turekane na mzai abo uguo ona ukiona ni ketha one mzai wako e mundu wa bata maisha-ini makwa jikira kiria tigete gari-ini ai ndukithioke na abo uguo basi atiriri ai mzai ti ukoro uguo tiga gwika ati tiga ukatha muno ndiye gadi amenya ni kini ngi ngawoka asa ndi riri ni gutera utikirira abo uguo niketha mathi approve you are the best dad in the world. It's okay. Ya gukimenya. Atiriri. Uyu mashira make marashira thabari. Thabari. Abe okay. Like I'm coming. Mami. Ati by the way. Ndeto ino ndire cierewa. Umwe arenda kuthi ungi ndarenda kuthi. Worenda kuthi kumusotera. Asa wathi tuthi tukabeane. Ni oiko ndikuthi Mombasa ndigo tangi. Sawa.